Pujan kok Tripura naik tunai jodoh kapan Tripura semua orang fai sopai kya Kolyanpur PS by Khopsa eba Podalpur Artiplot ni bisingo kelaja je genggerai kami wo bugar kami genggerai awaro ang fai sopai kya piaba oro fai mani karon ka nora boro bendar kajizak nukuna taman bagi boro anoro ringka piaba sebini kubang ma kok bisa salainai tamon kai je Kebang ma lai buman lai thangmani oi jorani kogrong no bosang kana lai trip jini yango borong ganang tam chong bung kagane Borijak episode king visit Debbarma borong ganang visit Debbarma changa kogrong kana lai bini phuktai bokbasa joti nangmani kogrong saikana ri Dhopha ni bagai abachino Tipra Hani bagai mini yago kebang ma kok kuma tongo belai kok kaham tongo jeng kogrong no kok Tripura bisinti jot tonai kurong no eba khajani takte bok sama bosang koinai nai tonai no jotono no haina hai kok saina bagai jeng bon jaba ya bisa kuliah saga de darani ni ko de oje satai de or pininaro uddesho khaimani kan kapta mongka masem Emmanuel Borok Christian Convention kai kaisa joto Dhopha mane joto denomination Christian jesong Catholic Baptist Presbyterian jesong to phai chang Dhopha ni bagai bisawo wai tham suri nai mo puila tai kota mo paina sa kai ko festival of tabernacle mane ko borok hai kai nak ter once ko kuti porvata 7 दिन gathering go mission Friday Saturday Sunday fasal Kaitor bathak sal ara saltan jang fasting to mi shurna joto biblical base khola kathar saja nor joto bible base khlai di mo bible ko boi kathar mo baise sangsati ki to ko ko erengya gaban boina sang taklai 2021 jang tega cha kok ka ngai sudo je oro Kristan je mo hatango Baptist to Catholic to bomo bibinno mo hatango Kristan bisingo ngai tagmo ni suri mo ngai janong na mo je noro tin rat ro je saya nangi to ngai mo haikele je suri mo kai to mane Tipra hastini bagai ba Tipra Dhopha ni bagai ba kubun bibini Dhopha ni bagai bung kata ngai oro je Hindu je bor ni bagai bro suri ja o je abo hai rokta abo suri wo kisa baksa boji ta Christian thano kotor thano ye borok phage ka bangma beche muro suli ka to me khiti borok bangkha no to borok phagla kincha borok phaibai ka me phaibai ka okro engineer rok ka officer rok ta Dhopha na hamjani na bolo phaibai suli ka आंखै सागा संतो बाइबल बस जतों काइतो नुजो borok boni sikito kereng hini kobong le kita kisah आंखै सागा kadi seng suleina tabu number 1 baksa Tipra mo thamborok tong borok angmai je suleina rakta ngai jeng tabu produt kai bo to head ngani Tipra mo bin bai suriuna tai bini sanggo pangorok ni bagi sulinta Borka mucha to bota edisi ruling to kaya abo point sa ni IPA ti bota ruling to state government no BJP bai na borang bai suri no norendo song bagai member song bagai non bagai suri mo ni bota ni tangi Dhopha na hamja lo thancha khlaina ni mo Kaitor saule khola katha ma suri nei bole bible to monor o sangsar ni leader of Borok Christian yakang tu bom boy suri ang siya gur sunain chele Kaitor bible to awan makasya pori de mano tabu khacha tama de tabu je suri mo abuno kaisam smang smage mosi je oneke Hindu to phani samaso tongo ba khotri samas ni tongo kobama samas ari Kristani samas ni tongo je tabu je no je suri mani aro Hindu rong ni bagai kai puno rakam suri nai aba tai sudu political yamo sudnor ko political ni bising samani ya rajniti no toi samani yamo ta je jungor salai to mani tabu mo ngai kaisa mo tha je Kristan mo tha ngai tabu mo ni je mo tha je mo hai ke suri lai tongo eba tabu je o je Kristan hamya je Hindu rong ni mo tha tong kaisa ram de tabu subrai shwal ni tongo ni tabu soina sing ni tongo sadhu ni tongo boirege ni tongo aba ya redi ba jangani mo tha to mo
다른 소사이티 어떤 소사이티 물론 소사이티는 진 Tipra 소사이티는 비아바 아본 비싱은 동고 지금 dia moto hawono kubang thanglai mani da bo hai party hai ma hai jemon abdor mo batin ta kaisa party bai rajnitik hai no je sundor mo khalai mani ko hindu dor mo samaso kisan dor mo samaso hai diba kisan bison kubang mo tatong ini tabu je nongni je o kristan no tini jamu hai ke shuit lai Dhopha ni bagi khalai to mani tabu je kubang mo Dhopha Tipra sara aba hai ki jangani borok dor mo khalai public o ti borok ta Hindu ka borong bagi lang tabuk tam suruh ni nongi Kristen ni bagi Kaitor ni ya ko tam ya panai tabuk enukha ngo Tipra hawa joton Hano hamjago Christian bana hamjago non Christian bana hamjago basa Hindu dharma basa Goriya dharma hikhleni odo aboni bagino tabuk khola kathar Saka naro motaile no no phiyomuya o Pode pod motai khlena wansarong matai tabu agisin bora motai ne khle ilo tini bono poli khle kaise bisa 1431 sono daro maniko 8 jon brahman paitu afrun bisingno sini hawa sumchok khape ta kamas koble moto paijak se tabu khola kathar sakai ke angnor no phiok na enor phek katharni khosate khosha hamjalo kan Ubo Saka, Ubo Shipuru Agri, Wishipang, Silatine, Tagia, ano Hinwi Betanga. Narona, ang Tabu Sawa, Kaitor Saw, Hinchang Maso, Anikoya. Kaitor Pioma, Sunsara Kaitor Kosotom, Mane, Bebal Dhopha Saltal Snow, Kaitor Hinwi, Christian, non Christian, Tanzania, Shuripay, Kaitor Kanana, Noro, Jehamayasa, Motata Krumra. Tabu nukha ang apro saga tabu so dose krisin somni simi brahman ni yakun suite nang phaimani oiregi rongkha taita le chen saka taman kha hak kamai thang ble raja ro alma saw gyan kri ni bai bortomo wansuka ani hawo ani borro kabang lise o des tongnai ble wansura ringyani bagina paikha abon sabani naro Hamano musukai ang exo BCC ninge kaisa jokta 12 bosor exo agi Jisu Kristo ni sagbigo 12 jon angai Israel bo sungo borkai teng songja Dhopha 12 bosor narono 12 bosor kogigo sulai ne phare naro hamani angai taisa kipil thani matai khulmi to 12 bosor maliya sung agi ang ko clarificate Jesus 30 bosor khlekele maya taro nor khlaini kaitarano tesai go logli mano tabut lang mano ngeun ai ang thithang ngai komni boror yasano tawo narono 30 bosor ni bisingo tawo ha manai joto 70% kumu kaitor hinno surito nor Christian dangli Jisu na ta suri Jisu ni mungta kori kaitor singi o saltal snamai athokuri bebak manine snamai Bebak Dhopha no snamai sungsar no tuidune Kaitor nungsuna khairok jadi ni khairok mai jengsi ni hawa komori tokha ni chung khairok jadi Kaitor khairok mai Kaitor ni sobang ni bote Kaitor pode beram no riba gi Israel Bible no kha Israel no phiak to na pro waisena beram likha ijigo waisena no yongla ro likha mong thuime yasai mi khairika Wati no body go jato mo phangkri kheri kata Egypt no ulo se last kai buthari mo phunka ara Egypt ni boron Kaitor joto buthan mano buthariya Egypt ni puila busa je manai momang phongton ta posuro phongto puila busa borom ni busa bo puila busa joto thibe ne Kaitor joto buthari mano buthaya abo kai Kaitor no mani na bagai khlai ka pro anga Moses na bol sa hanne muti khlai last kai buthar kan de apge yakan mar kole Egypt nga Israel mota thangsidi borno seleng khatri tama kamla khai ke bong bor hitam phatok ta iko phaiga ngai ko borno hari kon ngai tabu bo ang short kan chaga au sama ko bija Kaitor naro tumu kathar ke sur ke pal khaye sorgo kali nei
Piaba kathar ni man meaning do mutai Bible to. Kaijang mo kathar mang mo sinai. Chaman mo kathar. Tongle mo kathar. Jolly le nasle ya Jisu salango. Love one another. Not je Christian ni kaise te kisa ham dole. Ha? Help one another. Te kisa balai. Ati develop nai le. Kaitor abun saja anu. Gaiba mari Borijak. Aku tuh jadi tamari mana mia pun kalau, Borijak, Borijak. Bama pakai prinsip Borijak, tak jaga company semua. Gak Japan samrat nopo sih. Cini baru nopo tikai. Japan sama India tuh friendship tuh. Mesti sok mali tuh ha. Semua kia sobari, lampunya. Cini house yang commerce tuh. Itu jatuh sih kita itu country kota Rusia nopo, China nopo, komunis pun. Kaitan kau sehat. Komunis itu kalau mars nih di. Isor kiri ini nastik ini. Abor aku Saka. Pihak Kaitor tunggu. Abor proof itu tahu Amerika super power. Boni saya pernah baru Amerika ni Iran ni baru tangga Iran ni baru nopo terbaik bersih. Tas wansar hai baru semeru hai tamu hai nada. Hai pernah baru no Kaitor no suriwo kau piru prithibiwo. No bang ni bisina Kaitor sama klima tak kore. Tahu semeru kau bimani Kaitor tamu. Baru tunggu suri kai nang ni man thasi ni moha angri nai nar katharan. Ke Kristen man tak pada Kristen. Baru bangsa jati sotom lagi. Abang bayu semasa sama. Mungkin bagi suri tadi international airport kan kebang mau baru kini bawa Kristen ta. Nang kemas boleh. International airport ni agutlah baru kini tinggal Python. Hai pada nar tuh tahun ringnya kan nar sekomor tanah ini saja. Tangan ke betul tahun ringnya. Pikir mesti jadi Kristen dulu. Bukung kalau bukung bara. Tahu ansar bayi, Iran ni baru soal. Baru besar sini kufur. Baru no bisa hamzah. Ulah last tu, ansar tu pun Kristen ni baru sekuti rang sawai. Iku tak jaga company 400 koti pay mani. Cini bagi pay itu lap pay ni. Indo Jerman project ang sejak Germany market angel na. Iku abang bagi baru siwina 200 koti rohka. Ana fatara tampro baru masa sah. Jerman 200 koti rohka Tipra development. Tahu ansar orang saya tu, forest department dalam 3 tala 4 tala tangki begitu. Dia kaisa kong kai. Tahu mas kata orang. Sungguh. Dia kaisa kong kai. Jadi Kristen jadi Tripura itu orang gimana? Busuk bisa pun kena aborok tak. Iku Kristen paling tu sekarang no pakai. Agi Bisa aku pakai busuk balok kena. Ni abo tik ya tu saya mania. Ini busuk bisa. Iku tu unisho ngo rogo no pakai. Pakai ni India rogo pakai tentang ke. Afro Raja Saka baru kopi nan bui permission sana. Baru kisah gian tangge. Permission sana terbaik. Ini house kopi nai. Gaiba Raja Saidika. Mana ubono melas dor mo hini baru Kristen. Gaiba baru ke kopi di dalam pirang. Tiada Debbarma rate kau baru sana orang tapi di gaiba cing baru Kristen ni. Abuni bagi no ikut tahu Jesus tahu. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. Jesus ne je poitu khlani ro boro manago himla boro pahar man. Jesus ka pahar I am the light hinsable pahar ikai tahu sangsaro Bible kuboi sangsaro poila pahar tumne Jesus no poila Iran ni boro masa cinta Kristen ka. Baru gian masuk apa na hamari mangka. Bangaran science technology arwang simle komputer og nini ingo England ngo rail line og ngo abo England no aborun phaiga Kaitor brain ka agi to sabak leta bai alongar bai tiro bai ko le so ne tabung ngai nai develop thai diba ne Bible to ngo Daniel pusok ni chapter 12 verse 4 to Paithang zorawo ono khani ut nong kha thanglai ita sto ni ati ya gai abo na bhai to ita mol paina zorawo
morpaina jara Kaitor Saka norno sung piongnai anomari sabsa clay punuka Kaitor abo Kaitor mung se clay hima sawang agi ango hi se apal clay un sala tar Tipra ni bisika tala clay mani ke bo clay able agi raja rokno agi ni raja rokno tar to clay no abang clay pal paina clay puja chengmani ke anta harimoti clay nai nai Mita tadi awasan sagram ya. Kristan je himan ni bisi besok mana. 78 or 77 ta. Apa sini Kristan nang tangmani. Ngen ta Kristan je tangmani nang tam foto tang. Je kaise mo khane ta. Je ni aro. Tahu kai anggo 98 ni simi phala katha saka prithibiyo Christian jisunu musi church klai din sa. Tahu kisah porima khanar sini. Jisunu musi church klai sidi kaise pun church ni bong rima saya. Jesus sawang go moti 16 chapter verse 18 no. So you are Peter, on this rock I will build my church in so. Mane si Yesu Kristus sagni bisingo Peter jotun slai bakhakara barazon ni bisinga anuge Jesus saka ni nangkai holong o holong ni sagate ani church namne I will build my church in le abo ge Bible te kisi jaga to Colossians chapter 3 verse 17 and whatever you do in word or deed do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God through Him. Abo ke phala kathar bisi jamon Bible. Mo Bible ni part to mo theory bai sajamot sijamot mo kaitan ko mo kai. Gaban bagina antau kai Yeshua ni Holy Church. Jisu ni original mungkai Yeshua. Israel house basile. Tau boror ulta puta klike basa Jisu hino Isa hino Thoro kai Isa hino no bi Isa hino. Au Christian no kai Jesus hinai buka. Tau sen Tipra ni boror Dhopha ke wansa no follow klai buka Jisu hino. Tau kai tarano se no kai original sigle origin. Nebo Yeshua ni Holy Church ko Yeshua ni Holy Church. Mi ke ko borong kata. Ko borong ti simo ba. Jisu ni kathar church simo kata kathar nok thar. Abo klai din sen. Abon bagina tau bro church jaga pani ba semai ba puila Christian angro gangre bo Dong ka hambai na kokti paran jorori tomon bagi bung sai laga katam ni. ani mung to ang je original siman mung subas Borijak apostle king BJ Debbarma hambai kagan tini ojora panda chicken so kichapo tongna kok seleka kerengka sini kokti paro kerengka bo sai kana di Tripura haste bo nangmani kok je bo kokpiri tomoni kok rokno chotok da pani bagi na kok